namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course namthi ta kheviya ka mhaka liya hlavu mane na timhaka ta rap yana mi nga ma hleketa loko yisisiwa hi ma traffic officers. Video already yi kona la ka channel. If mi nga se yi vona ni ta vekela a link on top comment. So mhaka leyi ta ku yi tiseni ku hlavu kahle in a case ka mhaka leyi. Okay? So ni ri karhi ni scrolla on TikTok ivi ni hetelela ni hlangana this account ya Speed Cop Stephen na yena phorisa ra le patwini of course on TikTok. So iva kha hlamula obviously questions ta ku hambanahambana swo fambisana na milawu swilo swo hambanahambana ma yi kuma na mhaka leyi. However ku ve ku ta question yi nga fika yi endliwa hi Linde Kuhle Mthoko. Okay, la nga fika vutisa ku is it legal to do this thing of wrapping a car with different color from original color of the car? Leswi misa lo a nga fika a vutisa swona kwalani. So traffic officer la na yona yi fika yi kombisa ku i khale kha yi tiva swona sweswo ku loko munhu of course a fika rapa movha i fanekele a register that color. Now, in the past, I believe I have said that, yes, wrapping a vehicle, you must go to the registration authority and change the color of your vehicle. Okay, mi swi twini hi leswi a kha kombisa hi leswi na yena a tiva swona, which means swa ku ma-traffic officers yo tala swinene leswi va tivaka swa ku loko munhu a ze a rhepa movha lama i fanekele a register that color. Ma ku ri ke ni i rep. However na yena se i swi kumeni ku va wrong as traffic officers hi ku hi to ila hi n'wi veka as ku yimela ma-traffic officers. Okay, and after many Google searches and internet searches and so forth, I finally came into contact with a person that is very heavily invested in the National Road Traffic Act, and as you've heard. So i ri a hetelela se a hlangana munhu loyi a va ku va ri busy hi ti-act tetiya. It's more like vanhu lava va ri tsala ku ti-law tetiya ti le mapatwini ma yi vona mhaka leyi ta movha ta traffic i ze a hetelela a endle sweswo ku a kota ku twisisa ku endleka yini because swo ku obvious nghene ka Google a fika swi komba ku i na ku se na ku va wrong ka mhaka leyi. Okay, she helps to write alterations and corrections in the Road Traffic Act. Many traffic officers will know her. It's Alta Swanepoel. I finally got in contact with her. Okay, i vulavuleni na Alta Swanepoel, as you can see hi loyi i kona ka LinkedIn. N'wina mi nga na yona app leyi mi nga tlhela mi kuma more details. Of course hi ta hi kha hi hlaya ku endla yini laha hansi vhele so mara munhu wa kona hi loyi a nga vuya a va in contact na yena. Okay, I finally got in contact with her and she stated the following fact to me. Section 31 of the National Road Traffic Act, it speaks about permanent changes to a motor vehicle. She also stated in her email to me that a wrap of a vehicle is seen as a temporary change to the vehicle. Maswitwa kwala munhu lo na yena of course a va ku a nga tsala that act a ri part of yona act liya your Road Traffic Act of course sweswiya i kombisa ku ku repa movha swi voniwa as temporal ma yi kona mhaka leyi. Ku na difference between temporal and permanent. Before hi continue kwalani a hi hlayeni hi vona about section ya yena. So hi leyi about ya yena very Alta Swanepoel and Associates CC was established in 1999 specializing in road traffic and transport legislation and drafting of road traffic and transport legislation, as you can see kwalani. So hi vona kahle hi vona nawu wa kona wa le patwini la hi nga swi vula tano. In the later kombisa ku my first appointment was as a public prosecutor where I specialized in drunken, reckless and negligent driving cases. In 1989, as an associate with African whatever, I was part of the team that drafted the regulations of the Road Traffic Acts 1989 and 1996.
ma swona na yena ive part yo drafta act ya leyi tirhisiwa ngopfu of course yaliya ya 1996 a ri kona na ya munhu loyi a ku na le xikaneta kuni hi lo mu n'wi secheni mo n'wi search hi Google mi kota ku hlaya this whole thing because obviously ni nge hlaya the whole thing swi koka LinkedIn vito ra yena i Alta Swanepoel hi leswo. A wrap of a vehicle is seen as a temporary change to the vehicle. Therefore, you do not need to re-register that new color. Maswitwa mos. Like I said, this is quite a controversial one. So a wu register loko ri i rap a wu register movha yi nga yi rap hinkwayo loko yi ri white yi nga yi rap hinkwayo va black ka previous video obvious already like hi swi kombisini ku as long loko mpfulo wa movha khale leyi yi tikomba ya original London ni le hansi ka boot obvious ni le hansi ka bonnet swi tikomba ku original khale leyi yi nga yi rap hinkwayo ku hava nawu against rapping the car ma yi kona na mhaka leyi. But there I've got the answer for you. It is section 31. It only speaks to permanent changes of a color. As you have heard, so section 31 ile kukombiseni kwala ya 1996 na very atha swona pela na yena ari part of yona va kombisa ku it's all about the permanent change of a color. Hi kona laha i fike i register color liya makona makalo so hence I'm saying ku hlavu is na a strong case leswi va nga swi endla laha ya swi ri too much and liya hlavu guys a ngo va rap leyo yi nga zi yi swi fika swo va yi fika va yi koka ni hikuva a yo va tlhelo ntsena guys come on va n'wi endle bad misari va n'wi endle wrong so case yi kona hlavu i na case loko a ri interested hi ku na video i na yona a nga teka legal action va kota ku n'wi vuyisela rap ya yena no fika va n'wi rapela hi yona legal action ya kona a nga yi benefitaku yaleyo I think ku hi compensation ya kona obviously ma yi kuma yena mhaka leyiwa so of course i tlhela a kombisa ku hi ti modifications leti of course ti fita ku ti register-riwa okay or permanent changes to the structure or to the vehicle that must be re-registered. So if you put a new engine in, you must re-register because it's a permanent change. If you new chassis, you must re-register the new chassis number. It's a permanent change. Respraying the vehicle permanently a new color, it's a permanent change. I think mhaka leyi twari so permanent change i xilo lexi xi va ku xi cincile like a hi xilo lexi nga fiki ku xi remove just like that hi swona hi swi vitana permanent change loko fike i cinca engine ya wena xa yin'wana engine i permanent change yaleyo a ka ha ri leya khale engine ti nge fani tinambara ta tona ti nge fani i fike ya yi register that new engine ku cinca or fike i cinca maybe wu humelele accident movha yi cinca body ya movha swi ke swi register-riwa swo fana sweswo swo fana sweswo swilo leswi swi kha swi register swilo swo fana sweswiya ma yi kona na mhaka leyiwa so ku na difference ndhawu so hlavu i na case na n'wina mi nga suseriwa ti-rap i nga na vuxokoxoko i nga na information ya kona na wona i na case ku hela traffic officer laha i pfumerini hi yexe la ku yena na ma-traffic officer lavan'wana a va ri wrong hikuva a va act leyi a va nga ri ku yi twisiseni hi ku yi vulavula against ku cinca khale ya movha straight hayi ku rapa movha. A wrap is seen as a temporary change under section 31 of the National Road Traffic Act. So there we have it. Go crazy in the comments as usual. I love it. Have a great day. Okay na yena mi swi twini hi leswi a hamba a byela vanhu swona ku ri swi illegal ku va munhu a rhapa movha a nga a register new color a nga swi tivi na yena mara se wa swi tiva na yena ku rhapa movha a swi illegal at all munhu a nga rhapa movha and a nga register nchumu hi leswo sikukomba mavulavula no but malaki no komba malaki man komba malaki what is right komba malaki man wobana laki hinkwat wobana laki wes hlangana na bade mpela hlangana na bade man hlangana na bade tata hlangana na bade ravano nikomba mabade tata ay manana